ni zan khan in elna then khat khelchun zomania chung result te le abe bom te aken tel thil te ba ka table thar ber chungchang te transfer thuleng te tunchuma hian kan soidon ani in khel result lam kan soi kai ma in Liverpool head coach Arne Slot hian thuthar anei vele a chumi chungchang chu soima sata ila Arne Slot hian soin tun season z hi chu team kai hruai na ka tho ve to china har saber lor lakani season dang zonga team ka kai hruaya khachuan a thalam ani deu veka draw result te hi keima a chuan tlomna angmai ani player te hian Liverpool ni na tak tak hi an hria a ma se chu an hriat ang chuan an khel chuak si lawani anni point hreom an ti khop mai season thara Champions League football kan khel lawani chuan tun season hi pomjam thei ani hau lawang he mun kalau thlen tir khan Federico Chiesa chau kan la luta kha Europa League season kan manzo chia ani khan omzia anei thuk leya chu ke po hian ka hre chiang hle ma se tun season a hian season special tak kan mang ani ti theina turin rem chang kan la nei atia Arne Slot hian an khel chiat a phalawa a coaching career a tun season ang renga chet chiat hi nei tura ain ngai lo ani ni po in alanga Champions League khel phak lo poi tur zia a hre chianga chuan ama a pressure asiam bel ti po a hriat thiam thei chuti rual chuan season hlotling tak mang thei an la ni a hria a chu enge ni ang kan ti chuan Champions League ani Champions League an champion chuan an tan season tha a chiar thei dona English Premier League a asang zual palizinga an tel phak lawani po in season thara Champions League an khel thei pha don ani chu wangin Champions League an champion chuan an tan hlotlin na lian atling thei don ma se tuna an form en chuan minol puin Champions League a champion tura rin bera an nei hau lawang ma se Liverpool tan chuan abik takin Arne Slot tan hian Champions League hi chanchin chia thai bona tura thaber ania chu ama ngei po hian a hre chiang hle ti hlotling thei don tak mo in khel result lama kai ta ila Nizan Khan Italian club ten elna Copa Italia quarterfinal khelniin Serie A champion line Napoli le Como anin machona hun pa ngaya team pahni te hian goal khat ve an khung mikhwal team Como hian mini samthum pakwana a Martin Baturina penalty goal mangin ma an hruaya minute somli parukna Napoli hian Antonio Vergara mangin an sut vele ma se goal dang alu bel lo awangin chakjok anom talawa Copa Italia dana match khata engine fel tur ani awangin penalty shootout mangin achak jok chinfel anni heta hian Cesc Fabregas sakai hruai Como hi goal sari goal rukin an chaka Como hian Napoli hi hnein Copa Italia semi-final anin pet kai ani penalty shootout a hian team pahni te hian tumriat ve penalty an peta Como hian tum khat hlain Napoli hian tum hni an hla ani ti hian Copa Italia a quarterfinal paltlangin Inter Milan Atalanta le Como te hian semi-final anin pet kai German Cup ti thin DFB Pokal po khelchun zom ni in quarterfinal match ha Hertha Berlin le Freiburg anin machona anni pahni hian hun pa ngaya goal khung thei lovin extra time mini samthum an khelchun zoma heta hian goal khat ve an khung thunga chakjok anom tak lo awangin penalty shootout manga chinfel anni heta hian Freiburg hi vanei zoka tangin goal nga goali in an chaka Freiburg hian semi-final anin pet kai ti hian DFB Pokal season kalmeka Leverkusen Holstein Kiel le Freiburg te hian semi-final anin pet kaya quarterfinal match khelma ba ka hian zanin zan lai pel dar khalle mini som panga a Bayern Munich in RB Leipzig an mikhwal don ani in khel danga ni jana ve khan English club ten elna championship a in khel ngai nom bik Ropui bik ti thei thlengin Leicester City le Southampton season masa a English Premier League la khel jak te hi anin machona Foxes khelmola hian goal sari te meu alut mual nei tu Leicester City hian minute kwana a Mukasa mangin man hruaya minute som pathumna Saints player back pass wala tangin Petson daka an Foxes dana khung bela minute som ni pakwana fatau mangin Leicester City hian an goal thumna an khung zui le Leicester City hian minute som ni pakwana sithum fai ma an hruai dera chakchiang sa a ngai an ni man hial stadium a pungkhom fans tam tak zinga engemaw zatin chaktur achiang to angain stadium an chhuwa sana amuna in khel en tu ten thilmak athlen an Beisei to lo ma se mi pui Beisei lo in le thalna ro pui athleng ta thunga Leicester City hian mini samruk na thleng sithum fain ma an hruaya hemi hnu hian hun top lam dar kar chan ve chuang hreta thilmak athleng Southampton in an sipur an su zovek po ni mai lovin Leicester City hi an le thala Saints point hum an hlo chuak ta dai ani
minute somruk pakhana Stewart mangin Southampton hian goal an khung tana an bel theilok lo ma se an beidong du lova theitop chua be sham te chan thin minol puina an Beisei to lo nuwa an chang minute somriat pakhana Stephens mangin Southampton hian an goal ni na an khunga phurna aso sang zel minute somriat parukna mening mangin sensin an sipur an sut zauta a goal thum ve an nei hun pa ngai zowa hun pek bel minute riat ani awangin khelmuala mipuin Beisei an laneya chu thil makani athleng taboka minute somkwa parukna Southampton hian Charles mangin an goal lina CLZ in an khungta a sithum faya Marshall to Leicester City an hoi hai te tichuan goldang lu bel talovin Southampton hian sithum faya an nufual nuwa khwalmuala le ngal Leicester City goli gol thumin an le thal tarup maya English football chanchina in le thalna Ropui bik ti reng to tur nut chiain Southampton hian point thum an sual chuakta ani championship kan soikai boka an table chungchang hi soikai talokila championship hi English Premier League nuai chia in elna ania heta hian tuna boro in khelsam thum pakhat atangin point somruk pakhat an neya point nin man shoi meka panina Coventry in point somnga pakua an nei pathumna Ipswich Town omin point somnga palian neya palina Hull City point somnga pali neyin pangana Millwall in point somnga pathuman neya parukna Wrexham omin point somli pasari an neya pasarina Preston point somli pasari an nei ani championship atang hian te bula pakhatna le panina amor bok ten season thara English Premier League an khel dona tichuan te bula pathumna atanga parukna a amor bok ten playoff khelin chuta champion team chuan season thara English Premier League an khel dona championship atang hian team pathum English Premier League ka season thara anin lan dona English Premier League atanga team pathum relegate te championship lama hian season thara anin lan vele thung don ani nizana vek English Premier League khelchun zom ni bokin match league khel ania heta hian Everton khelmuala Bournemouth lengdutin goal thum aluta minute somli panina Everton hian Iliman NDF mangin penalty atangin goal masruayan khunga Bournemouth hian anmani lama bola omlain paid out theireng an nia ma se paid out ang hre lutuka anmani penalty area lama te ball lupuin an fole ta sia penalty an choi pha a goal an chua pha ta hial ani first half a mual nei tu Everton hian sikhat fine ma an shuaya second half a ero Bournemouth in goal ni khungin minute somruk pakhanna Ryan mangin an sipuran suta Bournemouth in cross ball an neya Everton defenderin an hnunga Ryan a om thi shelawin chet alalava Ryan hian chiang zetin Bournemouth tan atau goal ani heminu minute somruk palina a Amin Adli an free kick atanga chance an siam atangin chiang zetin atau goal le boka Bournemouth hian goal ni goal khatin Everton hi an le thalani he match hian minute somruk pakwana a Everton defender poimo Jack O'Brien an red card choin Everton hian hun top lam player klem zokin an khel pha Jack O'Brien hian last man chan changin Bournemouth counter attack dan atumna lama Bournemouth player athal thuai maya red card achoi pha ani he match hian Everton hian goal an khung bel teu thin leya an van nei tum ni sela goalie dal khung theitur khopin chance an nei tha ma se Bournemouth an van nei tela Everton hi an tlom ta jok ani nizana in kheldanga Tottenham in Newcastle mikhwalin goal thum vek aluta he match hian first half additional time a Newcastle defender Malik Theo an goal maswai khungin second half minute somruk palina a Tottenham hian Archie Gray mangin an sipur hian suta ma se minute somruk pariat na a Newcastle hian Jacob Ramsey mangin an khung bela heminu hian goldang lu bel talovin mikhwal team Newcastle hi goal ni goal khatin an chakani he match hian team pahnih te hi anin ngam dun leya hun thapo anin siam nual goal shot ringot po abel khomin tum samthum paruk lai an neya ma se atopa Tottenham bok vanduaya tangin an tlom ani team pahnih te hi season mang chetak an nia Tottenham phe hi chon an mang chejuala ti hian Tottenham hian Premier League a match somni paruk an khela tangin tum sari chau an chaka tum riat draw nain tum som pakhat te meu an tloma point somni pakwa chau an hlo chuak ani Tottenham hian Beisei na sang tak nain Thomas Frank an laluta ma se Thomas Frank a kai hroina hnuaya hian maso na lian tham an nei soitur a omri lo season kalme ka Tottenham hian in elna chi sang panga an khela chunga changchon match somthum pariat khel to in tum som pathum an chaka tum som draw nain tum som panga te meu an tlom to ani in kheldanga Chelsea in Leeds United mikhwalin Stamford Bridge in khela hian Chelsea hian in khel thununin bolpo an changtam hleya gol khung tumin tum somni te meu an pet bok
ma se goal zone a voili chau an pe da wangin Chelsea hian hun tha anin siam tam ang ain goal an nei tlem goalie luna me cha hian mini somni palina a Joe Pedro mangin Blues hian ma an hruaya ball pass tu Kolpal Marfin zia kha mu mai thei ani lo Leeds United defender le midfielder in car mun all chu in ain siam rema ball achan vele muang chang lovin Joe Pedro tan ball tha a pezui Joe Pedro po kha a fing hlea offside position a oma ma se Palmaran ball achan chia khan Pedro hi in siam remin Leeds United defender te laka offside lo tokin ain siam rema a finishing la du thu samani Chelsea attacker pani atangin attacking play du thu sam kan mu first half a goal dang lut lovin Chelsea hian sikhat fain man ruaya second half a ero goal thum alut minute somnga pariatna penalty atangin Kolpal Maran Chelsea ta na khung bela Leeds United defender Fim Khur lo lutukin almani penalty area a Joe Pedro anam tlu thuai maya Leeds hian Fim Khur lo wang liao liawin penalty an choi Chelsea in penalty an hlo chhuat theina konga an goalkeeper Sanchez san fak a phu bok mun all tamna lama ball thlo phein Joe Pedro an a zuya heta tang hian penalty an hlo chuak Chelsea goalkeeper hian ball a thlo tha hle hemi nu minute somruk pasarina Chelsea in goal an chhuwa vele thunga penalty atangin Lucas Mecha an Leeds United tan akhung penalty hi Chelsea defensive midfielder Caicedo choi ani Chelsea tlar nung an che suala hemi ron cover atumna lama Caicedo hi an mani penalty area a fall hemi nu lok minute somsari pathumna a Leeds United hian an khung bel zuya akhung tu chu Noah Okafor ani Chelsea tlar nung bok an tal buaya ball clear mai thei tura ngai an hisap fu lova Leeds United player pakhat Chelsea player pathumin an din hual chunga ball an chu sak thei lote Chelsea goalkeeper in rang taka aron nai chilvat lo lai te Chelsea goalkeeper in chet alat lai shim te khang zong kha Chelsea tan afu lo kwal veka penalty area a an la buai lai khan Chelsea player pali khan chet an la to manglo boka Malo Gusto phei kha chu ball omna anai te reng nen alo ding vel mai angai ati thama Lutuk ti alanga Chelsea tlar hnung te chet dan en kha chuan goal chua lo chi an ni lo an buai satli alova in thla da chungin buai tak an ni hemi nu hian hun tha dang atam to lem lova ma se hun pek bela Caicedo an thaseta tlan lutin penalty area chung atangin cross ball thalutuk aneya 68 box atangin Kolpal Maran chiang zetin apet over thung Palmar hian amis nai hle goal ngei tura ngai apet goal lovani ama point angai tu le tanga mak alati tial thei hia lang ti tur khopa naya apet goal tlat lo ti chuan goal dang lu bel talovin Chelsea hian an mi Leeds United an ne zo talova goal ni ve nein point khat ve a an lung oi atulta ani in khel danga West Ham United in Manchester United an mi khuala heme cha hian West Ham ta na form mai Samarvilan goal akhung teu hlea far post lama ball thazeta athlo United goalkeeper lamen san adan sakman ram United po hian corner tactic thatak an nei an lan tir lea goal an khung teu hle goal line through la tangin United defender Louis Bisaka an alo dang thei shama minute somnga na ero West Ham in an defense line atanga ball an vort chua United defender Luke Shaw khalin Jarrod Bowen an atau khala Thomas Suchekan ball changzuin in podrem Jarrod Bowen apas ngala dinglam sira tangin Jarrod Bowen hian penalty area a Ropui 6 boxa across pheya West Ham player Suchek lo manin near post nai taka tangin olsam takin apet goal tamaya United hian an defending thattok lo antuar United defender le goalkeeper ten anin kara mun all anda chu antuarani hemi nu hian United in kobi mainu ball vor thatak atangin Casemiro mangin goal an khunga ma se Casemiro a offside awangin goal hi an pom sak talova anuwa zirze an chance tha nein atau goal teu hle hun top don nai minute somko parungna ero goal alu bel tange a Brian Mbeumo cross ball thalutuk po langlo ama Mbeumo poina adu aya ball ada niam ninge ya langa Sesko an striker ani alantira Benjamin Sesko hian class zetin apet goal moi hle top corner a bola da a West Ham goalkeeper in thei top chuama sela adang zo talovani hemin hu hian goal dang lu bel talovin Manchester United hian azona tumnga chakna chance an nei an bo pela point khat an hlo chuak ta ram United hian azonin tumli hnen an changmana West Ham ne sela azonin tumnga an chakne mai tur chuan social media a United chat that lo chhor tangkai tak mai United tran tu Frank Illet hi angong anga
alu bukto tak hi amet ngei turania Frank hian United hi azonin match nga a anchakani chuan kalu ka medang tia a intiam to awangin nizana chu thleng thei ania mase United anchak zolo awangin a thleng talavani Frank hian United azona match nga anchak hun tur alu ame thei hun tur hi abula tangin anga tharle angai abula tangin match a chiar tan le angai don ta a nizanga chuang alu med lovin asam point buk zualam apanta deuh ri don ta ani tihian English Premier League season kalmeka table tharbera Arsenal in khel somni panga point somnga paruk nain ma an shoi meka Manchester City in 13 point somnga an neya pathumna Aston Villa in point somli pasari an nei Aston Villa point nei zat hi United hian nei thei turan niya mase anchak zotak lo awangin point somli panga an neya tebula palina ani chun zoma pangana Chelsea chun zomin point somli pali an neya anni hian Manchester United le pel theina rem chang an nei an mangtang kai bik lawani paruna Liverpool an oma point somthum pakwa an neya pasarina Brentford omin point somthum pakwa vek an nei nizana inlan zinga Newcastle hi tebula somna an chhauta a point somthum paruk an neya an ne tak Tottenham hi tebula som parukna an ni thunga point somni pakwa chau an la nei ani Everton hi pariat na niin point somthum pasari an neya an mani ne tu Bournemouth hian point somthum pasari vek an ron nei vele taboka mase goal difference a Everton hi an san zoka wangin Bournemouth hi pakwana an ni zan ina in elna sang khel chunjom le turania chungzinga then khat chu soita ila English Premier League dar khata arolin match li an khel dona Aston Villa in Brighton mikhwalin Crystal Palace in Burnley an mikhwalanga Manchester City in Fulham mikhwalin Nottingham in Wolverhampton an mikhwal dona dar khat le mini somli panga a Sunderland in chakmamo Liverpool an mikhwal don bok English Premier League baka hian Spanish club ten elna Copa del Rey semi-final first leg khelin dar khat le chan ve hian Athletic Club in Real Sociedad an mikhwal don ani Copa Italia dar khat le chan ve a vek quarterfinal match khelin Bologna in Lazio an mikhwalanga German Cup quarterfinal match a dar khat le mini som panga a Bayern Munich in RB Leipzig an mikhwal don bok ani BBC na transfer thuleng atarlante ngai thachun zomta ila heta hian team talk in tar langin Nottingham Forest chuan Morgan Gibbs White an player poimo hi chel du hle ma sela ama Beisei tu club an pung zela Aston Villa point ni pui transfer kongka honhuna England player tha hi laklu an tum don ani Mail in tar langin English defender kum samthum pani mi Harry Maguire hian United ta contract zia adua ma se contract thar chungchanga hian anla in rem lawa ama hi chuan United ta chamzel hi adu ani Spanish chanchin boten tar langin Real Madrid chuan team thuamchak an tumna konga center back rin tlak tak tur an zong me ka chumi atan chuan Tottenham atangin Christian Romero hi laklu an tum dona kumsamni pasari mi Argentina center back hi Barcelona le Atletico Madrid te point laklu an tum ani Al Ittihad Saudi Arabian club house hian Liverpool atangin Egypt forward kumsamthum pathum mi Mohamed Salah hi nipui huna laklu an tum don Sky Sports in tar langin Bayern Munich chuan English forward Harry Kane hi contract zia tharpui an tuma kumsamthum pani mi hi contract thar chungchanga andor chanto ani caught offside in tar langin Liverpool chuan tlar malam ti chaktumin tran an lameka hemi atan hian Bournemouth forward kumsom pakomi French player Ropui hi an Beisei mek ani team talk in tar langin Leeds United chuan Manchester City atangin English goalkeeper kumsamni pathum mi James Trafford hi lei andua paun maktadwe somthum vel ni pui huna the chua antum don Football Insider in tar langin Crystal Palace chuan French striker Mateta hi ni pui huna shal antum dona Manchester United hi abese tu zinga anla telfana kumsom hi pariat mi hian akhupa liam anei awangin AC Milan panto turangai ani lain medical test a adin munria in AC Milan hian an nola chu wangin tuna hian Palace ala cham ta zela hetiang ani awang hian Palace hian manklong zokin ni pui huna shal thei anin Beiseya chutiang tur chuan rohman na an siam ani Mail tar langin Manchester United le Chelsea te chuan Tom Sostana khelme kumsom pakomi Gambia defender thangduang Sedikin te hi laklu antum Athletic in tar langin Italian club Juventus chuan Newcastle atangin Italian midfielder Sandro Tonali hi laklu andua mase allo asana wangin Juventus hian Sandro Tonali hi lo chungchanga inremna an nei pui theilo arin omta jok ma kumsom ni pangami hian ama Beisei tu dang
English club lian zok te azom arin oma Newcastle chhuat sanani chuan English club a bok a khel arin omta ani ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soijaw theina chu nile photro se